Tiklan a babaero, tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chickboy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapulusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet, natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Ikan tumat gaming mamatmatik ang nilulong na simpot. Deta, timagangganad mo Manok. Oras nan asyak tayo matayo, ket liklikak na uyong abaket ko, sit-sit na laeng makapanerbiyos, kusilap na kaslakimat at dumalapos. No nakagem-gem, tumutukot to'y tumingin, aginaw kakulana, siya
tutay tumarayen. Jak maitured bay nga inak sa batin, tay uyong nakasla bagyo ag tupaken. Jak maitur no sa nilak amik do, gabut kinauyong ni bakit ko. Aklunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmeten mo isod di agsyudot. Agkakamakam no siyak di danugen na, buksiken rupak isod pancing bagna. Gapulaeng tadi ko dengdenggen, ngamin kanayon nak abaon baonen. Jak maitur no sa dilak amek to, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmeten no isod ti agsyudot. No nakagem-gem kumutukot to'y tumingin, aginaw kakunana siyak tutay tumarayen. Jak maitured bay nga inak sa batin, tay uyong nakasla bagyo at tupaken. Jak maitur no sa dilak amek do, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmeten no isod ti agsyudot. Jak maitur di sa dilak amek do, gabut kinauyong ni bakit ko. Aglunek nagbalinak anarukop, agkulpi agmeten no isod ti agsyudot. Sa ragragsak ka, di agpatingga. Mabuangay ni aring ang kinkinulding tadakwada. Matanong da jay kuntong
nga agkukuyeg-yeg da. Agar aruyot nga agtututot, napalit sumalpot. Samit kinimas na, ay kumot potokot. Binting nga pagdepel, sa labi ang pagwelwel. Anaye mo na piso, tapno di maindol to. Kastalan o damdamo, nga agdin na ti agasawa. Awan iti masayang, oras minuto, sige man sulat ta. Oray permin akitang, wenno banbanog, masagrap da. Oray agkot-kotapsab, agkagkabibaw sige latta. Agar aruyot na agtutotot, napalat sumalpot. Samit kinimas na, ay kumot potokot. Dingding nga pagdepel, sa labi ang pagwelwel. Anaye mo na piso, tapno di maindol to. Agar aruyot nga agtutotot, napalit sumalpot. Samit kinimas na, ay kumot potokot. Dingding nga pagdepel, sa labi ang pagwalwal. Anaye mo na piso, tapno di maindol to. Dingding nga pagdepel, sa labi ang pagwalwal. Anaye mo na piso, tapno di maindol to. Anaye mo na piso, tapno di maindol to. Anyat al sanday tarupam, apay kastoy nagmanagan. Problema di mamenga, kas mandi ang patingga. Di kapulos mangdwa-dwa, sakit na ke mapugaw da. Problema wenno baknang, problema at katulatan. Timanaw ni asawam, ni kumpadre ina sinurutan. Apay isot ing kapag barbartekan, ang pangkisen panagkitam. Sa nga dosena nga anak iyo, awan ka din ikbakan mo. Apay adi ka agtrabaho, tapnon ada pagbiag mo. Agring kanukabsat ko, parang kitang iwaras mo. Parang duwa-duwa, ipugaw mo. Parang balbaliw, iwardas mo. Nuwan yaman, di problemam, ngain ka bang parikutan. Di sumbat, kuday ta, ket at damit laken ka. HBO Records and Oliver Production. Agsusukot nga ututang, isukat ing kamaglemlemengan. Abay di mo isardeng dayta, parang pustam di nasugdalan. Agasamon tasubsub mo, at dinurati kayong mo.
ipukaw mo Parang balbaliw iwartas mo Nawan yaman di problema Ngayon kapag parikutan Isumbat kuday ta Ket at damit lakin ka Isumbat kuday ta Ket at damit lakin ka HBO Records and Oyoboy Production. Siya't mailiba, lugar na panay Pagregragsakan at papapanan Pagdigdi ko sa